nggak bisa deh kayak gini ya. Ya nggak sih? Oke. Thumbnail dulu. Thumbnail mana thumbnail? Thumbnail. Ini dia. Kayaknya ukurannya beda ya. Nggak salah ya ukurannya ya. Ukuran thumbnailnya ya. Bukan 16 banding 9. Bukan yang landscape ya. Aduh. Salah thumbnail. Waduh. Udah kan udah masuk kah thumbnailnya udah. Oh udah deng, bener deng. Kirain ada yang salah. Main bang, uset. Si Rasya lagi. Langganan sekali. Itu salah thumbnailnya. Iya rada potong pak. Iya rada potong atasnya. Apa formatnya bukan landscape yang biasanya deh. Kayaknya. Udah yuk main yuk. Udah 5 kali main baru 3 poin karena kalah mulu. Lihat di pojok kanan bawah. Merah semua. Yang hijau cuma 1. Gak main. Aduh. Semoga nggak ngelek-ngelek ya. Lebih seru FIFA apa eFootball? Menurut saya FIFA. Cuma karena kayaknya FIFA udah mau habis kan. FIFA 22 tuh udah mau habis. Sedangkan eFootball 2022 ini kan baru naik. Jadi kalau dibandingin antara aku buat konten FIFA sama live streaming eFootball, banyakkan eFootball. Karena mungkin di komunitas di Indonesia itu lebih gede komunitas PES ya daripada FIFA. Kenapa? Karena PES harganya jauh lebih murah. Kalau FIFA tuh mahal banget pak. Beruntung kemarin gratis. Untungnya kemarin gratis. Makanya saya main. Astaga. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Kiai Salah, N'Golo Kante, Campbell, Tomiyasu, Hernandez, Ederson Moraes. Coachnya Ralf Rangnick dia. Udah ayo. Pede aja lawan. Dapat lawan kayak gini. Rada anyep cuma ya sudah. Gimana lagi? Ini tuh kadang default kualitas videonya di 144 ya. Kadang harus disetting dulu gitu loh ke 720. Burik sekali. 144. Yuk, ini dia Emirates Stadium. Lawan orang Jepang apa itu? Di Jepang kayaknya ya. Ayo, terakhir main 2 hari yang lalu kan. 2 kali berturut-turut kalah. Semoga aja kali ini enggak. Lawannya tuh divisi 2 loh, gila. Ini kualitasnya kalau bisa 720 bisa kok. Di setting dah, coba dah. Bisa 720.
Well, Peter, there's a player on this Dor. pitch who's hard not to like. The smiling assassin. Frankie, come on, Frankie. Ronaldinho. He always looks like he's having a good time, and it's mostly true because of his superb skill and imagination. Wih, dapat. Ya. Well, they would have been looking at him to produce the goods. Gol beruntung, hoki. To oblige so early. Salah passing dia, bisa. Oke, baru bisa sip. Udah kan aman kan? Harusnya aman ya. Langsung ngamuk dia nih, langsung serius nih pasti nih. Orang-orang kayak gini. Yo, N'Golo Kante, nomor 77. Buset. Nomor 77 dipakainya. Kan lihat. Lihat kayak mana dia main. Astaga. Rada tremor ya. Ketemu lawan kayak gini. Yuk, Neymar crossing, angkat kotak penalti. Bagus Tomiyasu. Bagus. Inzaghi, come on, counter. Buset, dikeroyok. Niat amat. Neymar. Oh, this is a very good run. Otavio. This might spell danger. Dar. Ya, gol. Ya. Goal! And they're at it again in double quick time. 2-0. Itu juga kayaknya enggak sih, ini set play sih. Ini nggak hoki sih. Gol set play. Akhirnya mencicipi keunggulan. Ya, ngapain Anda? Well, unsurprisingly, Peter, the opposition look completely stunned. I'm not sure they can gather themselves. Ayo, Tavio, come on, bisa, yes. Ayo, Scorpion Kick lagi kah? Oh, enggak kayaknya. Bikin YouTube Short tuh banyak yang nonton loh, ternyata loh. Kayak TikTok ya modelnya ya. Ay. Ya, elah. Was, tahan. Roberto Carlosnya belum balik lagi. Ya. Ya gitulah, ya kan? Baru panas nih dia nih dari tadi. Look, there just wasn't much of a gap to begin with, and to find it, I think it was a fine drive, and I don't think the keeper could have really planned for that. I think he's a bit unlucky. Nah, gini main kagak nge-lag, enak kan main. Saya kalau kalah juga terima. Gus. Oh, pelanggaran. Aduh, gol nih kayaknya nih. Pakai Neymar dia. Orang-orang kayak gini mah jago nih kayak gitu. Iya kan? Untung aja. Oh, kita yang merah. Gue yang merah. Lupa gitu loh. Bisa tiba-tiba ngeblank gitu loh. Bisa tiba-tiba ngeblank. Tim saya pakai jersey apa gitu. Neymar angkat kotak penalti. Tinggi datangnya. Aman. Pamoy football. Ya, itu stunning pass. Oh, that's a key interception. Aduh, Roberto Carlosnya terlalu maju nih kayaknya nih. Nggak bisa nih kayak gini nih. Ronaldinho. Ronaldo iya masuk. Udah, simple. Seri tiba-tiba 2-2.
nggak bertahan lama kan, menang. Dikit lagi kesikat nih. Lihat aja pressnya kayak gimana. Pressing dia. Masa kalah lagi sih, ayolah menang lah. Ronaldinho, ya udah capek gue. Nggak bisa, ini bisa menang, ini bisa menang, ini bisa. Harapan masih ada kok. Tenang aja, santai. Nafsu ya. Waduh. Alamak. Santai. Yo. Woi, pelanggaran sih. Enggak loh. Lalu jegal dari belakang itu. Lorente. Ya, fix goal. Siu. Oh, enggak. Mas Dodo pakai nomor 20. Ronaldinho just denied by a lick of paint. We're talking centimeters. Yuk, Neymar langsung. Dapat Neymar. Dapat ya. Wirtz, Otavio, come on. Ayo. Mana ini pemainnya? Ya, kok gitu? Bukannya ke Wirtz. Awas. Bener-bener ya, sumpah. De Jong. Some really good ball movement. Alah, kok dapat aja dia? Kena aja pemainnya. Hari-hari kalah, udah biasa. Lawannya divisi 2, Pak. Saya masih divisi 4. 2 divisi di atas. Ya, memang alasan aja cukup. Pada dasarnya cukup aja. And we are already promptly back underway. Arsenal need to get the balance right to sort this out. Ambition must be complemented by just the right amount of caution. And I think the yes, Neymar mana Neymar buka ruang. Dia diem aja loh Neymar di situ loh. Ya, benar kan. Ya, gol lagi nih. Chip bola. Oh tidak. Keren dikit. Baru mulai. Halo, Konami. That is just remarkable. The amount of bend he got on that. Oh, that's a measured delight. The curl he applied was immaculate. Mending gue main Lego. Bayern Munich take a 2-goal lead and are looking good for the win. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. And that interception was most necessary. Go. Oh, the shot could be on here. Astaga, gago. And that'll be a goal kick. Gimana sih? Konsep mainnya tuh gimana sih? Enggak, aduh ya ampun, kekalahan beruntun tuh udah 3 kali. Mungkin udah 3 kali ya. Wih, bagus Neymar, ayo. And the counter is on. Ya, hilang. No, it's not getting there. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Press. Oh, good read. Ya. Alaba. Awas itu kan. Main dia juga bagus banget. Pemain saya apa ini? Apalagi backnya. Apa Ming sama Tomiyasu? Ya elah, Kante. Tiang. 2 kali dia tiang loh. Allah Akbar, kenapa Neymar ya?
Lovely ball and a real chance now. The attendance for this match De Jong. was 61,052. That's Fitz. Could move up again. Tuh, here. ayo Inzaghi, come on. It could be in. There's no flag. Cutback Neymar, shoot. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Awas itu Ronaldinho kan. Tarik aja. Ronaldinho. Ya. Masih dapat loh, gila dia. That is lovely. Bagus, Mings. Well, the Ayo, defense masih proved menit 60, masih banyak. infallible then, but that Masih banyak won't be waktu. the last they'll see of him. Nah, lebar. Otavio. Thomas. Partey. Fitz. Alamak. Intercepted, and that will Harusnya come over to the top nothing. tadi tuh. Kenapa terupas? Direct pass. And it's Ronaldinho. Ya, wantu dia tuh Ronaldinho. Now it's Awas. Llorente. Ya, Siu. Mas Kante Dodo. concedes a free kick for that. Ayo cepet. Poor pass Ya that, ilah. sloppy. Cristiano Lama kali, Mas. Ronaldo. Got a decisive goal here. Ya, ayo. There's a beautiful simplicity about this contest. Yeah. Running on one side, dogged defence on the other. Lah, kok gitu? Now it's Neymar. Ya, Conte. Kante, Neymar. Ya, Kante has created one goal already. bagus. Ya counter yuk. Cuma And ngincer here's the counter chance to doang loh dari counter. tadi loh. And it's Inzaghi. Fitz. Ayo, Oh, dapat. he's through the middle. Tarik. Now it's Otavio. Look at the space here. Neymar Picked out brilliantly. masuk. Gregetan banget, gila, jago banget nih orang Looking to defense. break out here. Cristiano Ronaldo. Ronaldinho kosong. Iya Long kan? ball out to the right. He is through here. Enggak dong. Place it in Yeah. low. Arsenal with a chance to counter attack now. Set. Agak Out to pelanggaran the itu. left it goes. De Jong. And that's been intercepted. And it's Enggak, Pak. Neymar. Ini jago, Pak. Now Orang, the Pak. breakaway. Fiddles it through. Intercept mulu dari tadi. Antara dia yang jago atau Nice control. saya yang PA aja ini mainnya. Neymar. Real chance. Buset, kok bisa masuk? And more and more and more. Ah, iyalah nih, main kalau mulu nggak. Abis ini And surely Abis ini that menang. settles it. Yeah, I'd call that transition Allah with bite. Akbar, ya They won it Allah. back and a bit hard. Itu So kosong. now the Awas. difference is 3. Ya Allah, ini mah turun ke ini divisi 5 ini mah. Now it's Llorente. Ya, nembak angin, nendang angin. A real chance to break. Now it's Inzaghi. Well There seen. will be Saw 1 that minute coming. added time. Lo kok ke sono? Kayak Cristiano nggak punya teman lain. Ronaldo. He spotted the run and played in. Neymar. Nah, bagus. Kayak gitu. Cara And nutupnya with kayak that, gitu. the final whistle. Well, in the end, it got away. They just weren't allowed to build on their lead. Cir. Kalah lagi heran. Hancur. Aduh ya ampun, kok bisa ya? Ayo please dong, ketemu divisi 10 gitu kayak. Ketemu divisi 2. Ya, emang jago sih orangnya ya. Ya beneran jago orangnya. Itu 2 gol tadi hoki doang tuh. Lah. 2 gol hoki doang tadi tuh, aduh. Panasnya. Waduh, itu YouTube Short kok sadis banget ya. Udah 500, Pak. Ada yang dislike pula, dislike pertama saya. Dislike pertama.
Dislike pertama saya di channel YouTube ini. Tapi sadis juga sih apa namanya? Baru sehari udah 573, Pak. YouTube Short. Tadi berapa itu? Divisi berapa tadi? Oh, divisi 4. Ketemu Jepang kayaknya. Kayaknya Jepang deh. Kanji Jepang. Kanji Jepang. Kanji Jepang. Jepang. Ngomongnya dah mulai ini alur ngidul. Nggak tahu ngomong apaan tadi. Player detail. Nah, tim playstyle. Nah ini. Oh ini loh. Wirtz juga masih 60, Otavio masih 66. Oh kayaknya ini deh, tim playstyle ini deh harus di-upgrade deh. Nanti di-upgrade deh habis ini deh. Oh iya. Lihat musuh. Oposisi. Forlan, Son Heung-min, Diego Maradona, David Beckham, Virgil van Dijk, Azpilicueta, Hugo Lloris, Rafael Varane, Alphonso Davies, N'Golo Kante, Neymar Junior. Siapa yang nggak tahu mereka? Mau emas kok mainnya lemas ya. Semangat Cuk. Terima kasih. Isla apa Lizla itu? Isla. Kayaknya Isla ya. Terima kasih Isla Gaming. Ren ada Ren. Balik lagi Anda. Kemana aja? Mulai ngelek-ngelek deh. Tadi perasaan lancar. Fortnite. Oh iya. Fortnite gila babaji. Ya betul. Baru inget. Tuh. Menang lah ini yuk. Yes. Here we go. 5555 apa tuh? Kode apa tuh? 5555. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over again. Ya Allah, long ball. Iya, Lu pemain PES Mobile kayaknya ini. Sumpah. Lihat kan PES Mobile banget ya kayak gitu. FIFA udah ganti nama, iya, jadi EA Sport FC. Tapi itu nanti tahun 2024. 2023, sorry 2023. Jadi nanti FIFA 23-nya masih pakai nama FIFA. Karena ya gitu, udah gak ada kontrak sama FIFA asosiasi. Aduh, Harry Maguire. Harry Maguire Pak itu. Kayaknya musim depan dia main bagus. Kayaknya nggak bakal seburuk ini sih musim depan. Maguire nggak bakal sejelek musim ini lah. Emang lagi hancur aja musim ini. Toh dia di Leicester main bagus. Dap. Boom. Let's go. 2-0. 2-1. 2-0 aja. Akhir zaman Harry Maguire mainnya waduh. Pro. Ya tapi pas lu nonton Euro nggak? Euro dia mainnya bagus loh.
di waktu Euro 2020. Mas, udahlah Mas. Nggak akan terjadi 2 kali ya bola-bola long ball kayak gitu ya. Nggak akan. Tapi oke, untung aja. Kirain dapat tadi. Tuh, Mas. Ini dapat. Coba, astaga. Harusnya bola jauh aja. Iya, itu masih bagus ya kan. Baru unggul gue gitu loh. Please lah, ayolah. Coach Justin ancur-ancuran. Gimana kayak bengkoang, diobok-obok. Saya juga nonton Pak Jastok. Roberto Carlos, De Jong, Vitz, and here's Inzaghi. Bingung kan mau kemana passing? Over to the left. Carlos. Ya, bagus. Kurung aja. Jebol juga kan. Astaga, tangan apa itu? Sekarang si Maguire jadi meme. Iya, ingat saya nggak? Yang tadi siang kan Anda? Yang tadi siang, ingat dong. Aman, masih aman. Ini pemain nggak ada visinya. Waduh, nggak ada visi. Siapa? Kacamata kuda, Jadon Sancho. Iya kan? Yang suka dibilang si kacamata kuda, Jadon Sancho. Ini pemain bapuknya minta ampun. Conte, and that interception was most necessary. Boom. Nggak dapet. Kirain dapet. Neymar bagus, Neymar. Ayo. Haaland kembali ke posisi. Iya ya. City banyak Pak duitnya Pak. Udah juara mulu lah City lah kalau kayak gitu. Maaf tadi siang nggak nonton sampai habis. Nggak apa, santai Mas. Santai aja. Awas. Dapat, yes. Aduh. Son. Papa Korea. Son Heung-min. Nggak bisa langsung. Mana ini Otavio, kok adanya Tomiyasu sih? Otavio-nya kemana itu? Dia kan right midfield kan? Winger. Ayo Florian Wirtz, sabar, main sabar. Yuk, main rapi. Bisa nih. Saya makan dulu ya. Siap, Mas Bayu. Aman. Alah, Virgil van Dijk. Back musuhnya kayak gitu. Oh, ini stunning pass ya? Oh, counter. Awas Forlan itu. Son, iya, wantu dia. Forlannya awas. Jaga Forlannya. Untung aja. Untung dia first time. Nggak dikontrol dulu sama dia. Kalau dikontrol dulu bahaya tuh. There will be 1 minute added time. Partey. 1 menit doang. Excellent challenge there, uncompromising. Well, they could break here. And here's Forlan. Lah, kok masih kuat aja itu udah dikeroyok. Untung aja. Ya udah kelar juga kan. There's the whistle for half time. And it has been a pretty crazy game so far. The game played out in extraordinary fashion and the scoreline underlines that. Kok jadi 1? Perasaan tadi ada 7, Pak. Perasaan tadi ada 7. What a good half. They've gone blow for blow and it's 2-2. Pada kemana mereka? Juventus get the ball rolling in the second half. Dia mau long ball mulu loh. Heran. Is offering an apologetic gesture of sorts.
Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit that further on. Ayo Neymar, bisa. Aduh, nge-lag. Neymar turns and goes back. Aduh, harusnya ke Wirtz langsung tuh. Enggak dong, onside dong. Astaga, offside lo ternyata lo. Aduh, bagus banget lagi tuh garis defense-nya dia, garis pertahanan dia. Anthony Davis. Ayolah, jangan kalah lah, menang lah, ayolah bisa lah. And there's his chance to lead the counter. Nice. Ayo. Halo, kenapa nggak ke Neymar, Pak? Kurang kencang juga kalau ke aduh, kanan nih. Adama, masih Adama. Aduh, merah tuh kayaknya. Salah pencet, Pak. Harusnya silang aja itu. Ngapain Anda bulet? Tapi untung nggak ada kartu yang keluar. Tangkap. Oh enggak, tinju ternyata. Ayo. Gus, Thomas Partey. Ya ampun, kok nge-lag ya? Tadi enggak loh lawan yang kalau lawannya di divisi 2 kayaknya enggak. Appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signaling to the opposition that they're setting themselves up. Kayak ketinggalan di sini ya. Now it's Adama Traore. Bagus. Neymar. And they can counter here. Tarik, Neymar. Roberto Carlos. Yes. And here's Roberto. Ayolah, come on. Ini kenapa nge-lag ya? Sumpah. Dari awal tuh. Kenapa nggak kayak gini ya? Tuh. Kan ngeganggu. Tuh. Kayaknya jaringan dia baik-baik saja. Apa jaringan saya yang salah ya? Ayo Frankie De Jong, Frankie, come on, cut back. Oh, great chance. Chooses to go back. Octavio. Kan, gara-gara gitu kan. Played with finesse. Ya elah. Defenders on the back foot. Oh, that's a key interception. Frankie. Fitz played out to the left flank. He is through here. Tarik, yes. Frankie. Woi. Nggak pelanggaran itu. Ya Allah, ya Rob, astagfirullah. Orang bosen main begini, yang lihat begini, rusak begini gamenya. Adama, Traore. Tunggu aja. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Ya, Octavio, come on. Ya Allah, ada apa itu lingkaran-lingkaran bulat-bulat di... Astaga. Ampun, abandon match-nya. Saya yang kalah ya kalau begini ya, dihitungnya ya. Ya enggak? Oh enggak, deng. Tak perlu khawatir, kau hanya terluka. Terbiasa cukup diri sebelum kembali membohongi diri.
Ayolah, jangan kalah mulu lah. Ayolah, menang lah. Ini belum menang-menang. Aduh. We come to you now with a quick request for support for our charity fund, Chance in Football. Aku takkan pernah bisa. Takkan pernah membangsa. Setelah jumpa kau baru terjemah nostalgia. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. The Emirates Stadium in all its glorious modernity, this symbol of new Arsenal, the Arsenal of the 21st century. The action has already started. Wirtz, and it's Neymar. Bruno Guimaraes. Now who's going to be first to this? Bruno siapa tadi? Guimaraes. Bruno siapa itu? And that interception was most necessary. Alamak, kayaknya divisi 4 sah sekali. Otavio. Passing is crisp and sharp. Wih. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Well, they could break here. And it's Vieira. Grealish. Grealish, Patrick Vieira, cutback kah? Ngelek. Kenapa harus dia yang ambil? Si Wirtz yang ambil. Kenapa tadi? Ayo Carlos. Good driving run. Lovely bit of skill. The ball is loose and the chase is on. And here's Inzaghi. Dapat dong. Astaga. Apa itu ada message? Apa tadi tuh? Apa pesan? Teks dari PS-nya. Kayaknya orang deh itu deh. Oh, good read. Wirtz. It's a pretty loose pass. Otavio. Oh. Ya, ayo. Arsenal yet to have an attempt on goal. Come on lah, ayolah. And there's his chance to lead the counter. Mount. Good spot, he's seen the run. Otavio. Mana ini, hei, nggak ada pemainnya. Roberto Carlos. Naik, Neymar naik. Over to the left. Aduh, ngelek Pak, sumpah. Could move up a gear here. The pressing's intense and it's paid off. Wait, sabar. And it's Neymar. Astaga. Ya ampun, ngapain itu bertumpuk di situ, He is through here. Ya dapat. Timingnya bagus banget. They just saw some real no nonsense defending. That's been intercepted. Keblok aja. Partey. Played out to the right. Onside dong, ya.
Well, that tackle was certainly sturdy. You know what? Aduh, ya ampun. Pertama ngelek ya kan. Kedua ya gitu. Lawannya jago. Susah banget nih game. Halo Bang, halo gaming sejati. Halo, halo. Grealish. Just a bit on the firm side. Bit of an appeal, but nothing doing. Neymar. Roberto Carlos. Ayo Roberto Carlos lagi. Ya. Lari. Ayo lari. Yes. Come on. Crossing. Ada Neymar itu. Neymar, aduh, kenapa gitu crossingnya, Pak? Main di PC apa di PS, Bang? Ini di PS, Pak. PS, Mas. Kalau di PC saya pakai facecam. Kalau di PS aja. No. Oke. Offside. Ya. Siapa itu nomor 7? Agak riskan gak sih, kita ke kanan aja deh. Buset, tahu aja dia loh. Kenapa gitu? Iya loh. Otavio. Mampus deh gue. Benar-benar. Mason Mount, iya. Oh iya loh. Aduh, set deh. Ayo counter, ayo mana ini? Sumpah dari tadi nggak ada peluang yang benar-benar mateng. Ini emang mainnya cukup tuh gimana ya? Emang mainnya cukup kali ya. Tidak menang, kapan menang? Ayo, aduh, nggak menang dari tadi. Emang divisi 4 rada-rada ini ya. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, they look lost for ideas and lacking in talent. Aduh. Jack, Grealish, Mason Mount masuk kan. Bobolan lagi. Aduh, hari-hari bobolan. Gives him an advantageous edge and he applies it with lethal effect. He's class, real class. Oh, the deftness of touch, received it delightfully and finished it off sumptuously. Shapes to shoot. Gol, aduh. Masih bisa ke tepi situ ya. Biasanya gol loh, Neymar kayak gitu. Iya, kosong di situ ya. Oh, ada De Jong. Kosong lagi, Pak. Kosong itu. Gus. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Apa itu barusan? Apain dia? Jangan lupa Mas, subscribe-nya Mas. Sumpah. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullahaladzim. Martinez, Vieira, Saliba, Patrick Vieira. Bang, itu PS berapa Bang? PS4 ini Mas. Sumpah gue pengen menang loh dari tadi. Dari kemarin kagak menang-menang loh. Makanya lagi males aja nih main di football. Iya, penalti. Iya, penalti kan. Astaga. Aduh, ya ampun. Yo, Lautaro Martinez. Tengah ini. Oh enggak dong. Halo Claudio, halo. Mas, jangan lupa subscribe-nya. Biar cepet 150 ini. Dikit lagi nama 150.
That second goal has such a polarizing effect on prospective moods. I mean, ayo mana ini nge-lag. Astaga. Emang anyep banget, sumpah. Now looking to orchestrate a counter. Good play on the left-hand side here. Emang lagi anyep aja kali ya akhir-akhir ini ya, sumpah. Ya ampun. Ya Allah. Ya Allah. Now who's going to be first to this? Ya Allah. Run he's making on the right. Ya ampun, siapa yang menonton kalau gini? Kanan, udah kelar kan? Penaltinya udah. PS4 Pro atau Slim? Aduh. HP jatuh, ntar dulu Pak. PS4 Pro atau Slim, ini PS4 Fat Pak. Yang paling lama modelnya. Makanya kalau Anda denger ada suara kipas-kipas gitu, kayak gitu. Suara PS-nya tuh. Soalnya masih pakai PS4 Fat yang paling lama. Gue udah bang. Terima kasih. Ntar lu ini gara-gara si Rasha nge-share ya. Hehehe, nge-lag lagi. Ya ampun, Bukayo Saka. Oh enggak. Ya orang kok dapat pemain bagus ya, bisa gitu dapat pemain bagus. Saya boro-boro dapat Otavio Apa ya Otavio? Pope, Mason Mount, Patrick Vieira, Mason Mount. Ya, mencari Lautaro dia. Menunggu Lautaro masuk sepertinya. Oh enggak, Jack Grealish. Aduh, Grealish. Waduh, emang gue cupu dah, iya dah. Capek gue ginian. Salah. Harganya berapa, Bang? Saya kurang tahu kalau harganya. Bang, itu pakai kaset enggak? Ini digital, Bro. Gratis ini. Game gratis. Buset, jagonya. Nah ini PS4 sekarang harganya berapa bang? Nggak tahu dah. Mungkin kisaran 45 juta kali. Yang biasa. Semangat bang. Terima kasih Lucky. Terima kasih Lucky. Aduh buset Saka. Iya pelanggaran. Saya kurang tahu kalau berapa. Sekarang harganya berapa? Aduh, ayo dikit lagi 150 ini subscriber. 2 biji lagi. Ayo. 2 lagi. 150. Ya, Patrick Vieira enak banget nyerobotnya. Aduh, saya beralih ke FIFA apa kalau kayak gini ceritanya. Tapi FIFA nggak ada yang mau. FIFA, komunitas FIFA di Indonesia kayaknya lebih gedean PES daripada FIFA di Indonesia. Sepertinya ya. Pasarnya lebih gede PES eFootball. Gitu kayak dari tadi ya, astaga. Grafiknya GG bang ya. Iya. Ini baru di PS4 pak. Apalagi PS5 lu nonton deh di ini. YouTuber TTB, The True Bridge. Dia orang Inggris, main di PS5. YouTuber PES juga dia. Tren apa ininya? Arsenal definitely struggled to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. Gue biasanya ke rental bang, main PES sama temen. Wah itu seru sih, itu sumpah pak. Lu kalau main PES sama temen, mabar gitu misalnya main bareng co-op, ya kan? Yang kalah jitak atau ada apa hukumannya sendiri.
itu lebih seru Pak daripada main sendiri kayak gini. Sumpah. Saya malah nyari temen. Nggak ada yang main PES. Semuanya main kayak Mobile Legend, terus Free Fire, PUBG, Apex sekarang, Fortnite. Orang-orang pada main begituan. Saya nyari temen main PES lah. Kok kagak ada yang main PES? Main FIFA loh. Kok cuma satu yang main FIFA? Yang lainnya ya mayoritas Free Fire. Terus ML sih. ML banyak banget. Bang main lagi kah? Iya. Betul. Memang. Main lagi. Ayo gas. Itu bakal jadi kenangan bro. Nikmatin aja lah itu. Sumpah. Satu subscriber lagi 150. Ayo hey. Ayo. Satu subscriber lagi. Loh. Satu subscriber lagi, ayo 150. Ntar lu ya Pak, bentar, sabar. Bang, gue udah subscribe, terima kasih banyak Lucky. Terima kasih Mas Lucky. Bang, live sampai jam berapa? Aku gak bisa tidur malam-malam karena besok aku udah mulai sekolah lagi. Aku tidak tahu sampai jam berapa. Kamu kalau mau tidur aja. Jangan ditungguin sampai kelar. Oh iya, besok PES Mobile, angkat tangan PES Mobile. Iya, PES Mobile. Saya nggak bisa Pak main PES Mobile, sumpah. Rating. Kalau dulu tuh jago Pak. Apa namanya? Ya bisa lah main. Jago mungkin nggak. Apa namanya? Jago mungkin enggak. Cuma bisa aja rating nih. Kan kalau di PES Mobile kan pakai rating kan. Rating dari 1400 turun, sumpah turun sampai 1200. Itu kalah terus. Makanya saya males banget dah. Rame Bang, iya, alhamdulillah rame. Besok kita nggak masuk kan? Halo Bang, si Rasya balik lagi. Kita besok gak masuk kan? Kayaknya enggak dah. Ya kan yang ngambil tabungan tuh Jumat kalau nggak salah. eFootball di PS5 kayak gini Bang grafiknya. Gue pernah main di rental. Nggak kayak gini grafiknya. Jauh lebih bagus, sumpah. Sumpah, lu main FIFA, lu main PES, main F1 atau Forza Horizon di PS5. Waduh, beda. Sumpah beda. Apalagi TV lu 8K, 8K. Wah. Itu dah. Sedap banget itu. Lu yang ini denger, Bang, kenapa gak ada resolusi 4K? Halo. Pertama, monitorku, nih monitor cuma support sampai 720p. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, aku pakai PS4 Fat. PS4 Fat cuma support sampai 1080. Cuma support sampai segitu. Gitu. Kalau mau 4K ya harus pakai PS4 Pro. TV-nya juga harus 4K tapi. Bang, ada GTA 5 kah? Tidak ada. Saya tidak main franchise-nya GTA. Franchise GTA atau 8K enggak ada. Anda HP Anda mau meledak dipaksain 8K. Beli PS5 ya, waduh. Sosiabas aja nggak penuh-penuh. Ya. Sosiabas aja nggak penuh-penuh Pak. Kayaknya kita harus ganti tim nggak sih? Jangan Arsenal. Kayaknya mulai bapuk nih. Kita ganti jersey kali ya, jersey.
Quite a good ball carrier too, and distributor. I think with him, you get all the traits of an all-round midfield. Ya, yes. Listen, the big names earn their Nunggu iPhone 11 sama reputations PS4 for turun precisely harga. the reason Waduh. we've just seen. They have a habit of MCT. making their presence felt. City nggak ada Here ini we Pak. are, City early nggak ada stages, license-nya di stroke sini. one, and he looks Jadi hungry for namanya more. Manchester B kalau nggak salah. Manchester B namanya. Nggak ada license-nya. Jadi jersey generik, bukan jersey license. Bang pakai MU bang, waduh. MU. Bang kemarin game baru aku ada Miles Morales pas 2022 sama basket 2K21. Nggak ada MCT, ada MCT. Cuma nama, logo, jersey-nya beda. Ntar tak kasih lihat deh. Aku kasih lihat ntar bedanya. Oh, si Rasya, ini lu fan City jadinya. Oh, seperti itu. Oh, Anda sekarang apa namanya fan City. Citizen, Anda citizen. Aku juga. Wah iya. Aku sih Liverpool. Iyalah, buset iya ya. Mas Haaland datang ke City. Fan City kemarin Fan City kemarin City kalah. Aku sedih, kapan kalahnya? Bang, menurut abang klub mana yang paling GG? Klub paling GG saat ini ya. Saat ini 1 City, ya kan? 1 City, 2 Liverpool, 3 Munchen. Udah itu aja. Sama Real Madrid. Oh, yang sama Real Madrid. Ya lah itu mah bukan dari sisi permainan Pak. Kalahnya segi mental itu, pure mental. Jadi santai aja lah. City juga udah biasa kan, masuk semifinal doang. Masuk final doang, ujung-ujungnya runner up. Masih itu di Liga Champion. MCT gimana ya City gimana sih? Apa anthemnya? Ada anthem nggak mereka? City. Lovely ball and a real De Jong. It's a loose ball. And he's in on goal. He's had a shot. Tapi belum pernah juara ya. Premier League 3 kali berturut-turut. Berapa kali berturut-turut? Itu kan bukan kebetulan kan, emang ya. Lu tau lah. Pep pelatih bagus. You'll never walk alone. Itu Liverpool, Mak. Itu Liverpool. Bang nanti pakai Barca, Bang. Enggak, Barca, MU atau apa nih? City. Coba ntar kita lihat aja ya logo-logonya ya. Saya pengennya pakai tim yang license sih sebenarnya. Lebih makanya pakai Arsenal. Saya kan fans Liverpool. Nyari Liverpool, oh Liverpool ternyata nggak license nih. Sudah pakai Arsenal, merah-merah juga kan. Enggak, kau suka anthemnya aja, klubnya aku gak suka. Wah. Gimana? Nah. Ya gitulah. Liverpool gets the better of his opponent and gets the ball. Played out wide into space. No, kenapa gitu? Pakai Liverpool, Bang. Liverpool nggak license, Pak. Klubnya ntar lihat ya abis ini. Andres Iniesta. Manchester City punya fans. Iya nggak sih? Itu kan City kan klub kemarin sore, Pak.
fansnya juga nggak segila kayak MU, Arsenal, atau bahkan Newcastle ya. Newcastle tuh walaupun apa namanya tim kecil, tapi fansnya banyak. Tim-tim kayak gitu. Kayak lu tahu kalau yang ini EFL League 2, kasta keempat Liga Inggris, Forest Green Rovers, itu saya tertarik dengan Forest Green Rovers karena fansnya kayak solid banget gitu, sampai ada ininya yang Indonesia. Ayo dong. Ya ampun. Game lu apa aja yo. Waduh, gimana ntar ngelisnya gimana, Pak? Aku sebutin aja ya. Ada beberapa sih. Nggak bisa diliatin soalnya. Karena dor. Aduh, enggak. Bang, bagusan FIFA atau eFootball? FIFA dong. Kalau mau jujur-jujuran ya, FIFA, sumpah. FIFA. Kalau mau objektif ya, FIFA lah. Karena apa ya, emang target pasarnya FIFA kan Eropa kan, emang dari harganya aja mahal. Orang waktu PES 2021 cuma dijual 200-300 ribu kok satu CD. Jangan main-main dengan Citizen. The Citizen. Sumpah, Pak. City itu klub baru. Bukan bener-bener klub yang fansnya udah menyebar di seluruh dunia. Kok menyebar seluruh dunia gimana ya? Bukan tim senior lah istilahnya. Cuma emang kesuntik sama ini kan, investor Iya, kesuntik investor, terus dapat Pep pula dia. Ya udah, jadilah itu. Beda sama Liverpool, Kak. Liverpool investor Amerikanya kan yang punya klubnya, ya ampun, manajemennya pelit banget sumpah. Pelit banget. Paling banter. Datengin Luis Diaz doang 40 juta. Udah, nggak ada lagi transfer. Jangan menghina City dong. Enggak, aku kan nggak menghina. Aku cuma bilang City tim baru. Bang, nanti lihat squad abang. Nih, squad nih. Ya, kagak bisa lihat. Tadi udah muncul padahal. Ntar dah, abis ini dah. Sekalian lihat jersey. Klub apa namanya, logo klub. Andres, Iniesta, Sipala. Iya, Gabjes masuk sudah. Bang tahu YNW ya? Tahu lah. Who's calling? Ya, halo. Call center Bang Mega, ada yang bisa dibantu? Biasanya nawar-nawarin kartu kredit. Ayolah, gol lah. Sumpah dari tadi saya nggak fokus ya mainnya. Emang apa? Waduh, saya dites loh. Emang you will never walk alone. Aduh, pronunciation-nya berantakan banget, gila. You will never walk alone. Saya kalau ngomong bahasa Inggris, buset, aksennya kayak ngomong apa? Sumpah. Alone. You'll never walk alone. Keren ya. Andres Iniesta, ya. Rodriguez. Iniesta, buset, Iniesta kenceng amat. Halo. Bagus. Gitu dong. Iya, salah passing. Gabjes. Florian Wirtz, Otavio,
Balik lagi. Maksudnya tadi gagal tapi. Octavio. Now it's Wirtz. Wah, gila. Kenapa nggak Neymar ya? Bal kontrolnya susah nggak bang? Wah, susah pak kalau apa namanya. Tapi kalau udah biasa mah udah enak. Saya aja belum biasa. Saya belum biasa. Saya bilang susah. Berat kontrolnya. Sumpah berat. Kalau PES itu berat. Kalau FIFA rada ringan. Partey. De Jong. Now it's Neymar. Wih, gak offside. Oh, offside deh. Coba dengerin lagunya. Kalau di FIFA kita gedein volumenya, wah bagus banget ya. Hanya, iya kalau FIFA kan dapat license. Karena dapat license gitu. Lisensi lah, lisensi bahasa Indonesianya. Tapi di FIFA nggak ada ini, nggak ada kayak tim-tim yang partnernya si eFootball kayak Roma kan nggak ada kan, ini Roma FC, terus apa namanya AS Roma nggak ada kan, terus apalagi Juventus di apa, aduh. Hey, kok kalah lagi? Halo. Waduh. Udah abis ini lawan bot aja deh dulu deh. Ya iyalah kan kalah saingan. Ya iyalah kan kalah saingan. Tasap. Brahim Diaz masuk ganti Wirtz. Substitution for Paris Saint-Germain. We have got changes here from both sides, in fact. Iniesta. Well, this is what we've been waiting for. Mungkin apa namanya? Ayolah seri aja deh, nggak apa-apa deh. Nggak usah menang juga nggak apa-apa, seri deh. Coming on the field. Number 15. And they can counter here. And it's Neymar. Filippo Inzaghi. Kayaknya Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Number 9. Luka Jovic. Some really good ball movement. Chance! Oh, yes, alhamdulillah. A game of thrills, all square in the blinking of Ayo buy one yuk kapan-kapan. Siap. Saya paling seneng kalau diajak buy one bola. Tuh udah, ayo nih, ready banget nih. Daripada diajak buy one ML kan, ini main bawaan ini, buy one PES saya. Saya tidak main ML soalnya. Tidak bisa main ML. Mulai. Siapa itu di sana? Frankie De Jong. Ya, mana itu? Bagus. Dapat lagi, ayo. Dor, yes. Come on, let's go. And now the hat-trick hero. Reacted well to the initial effort, but couldn't get it right out of the danger area. New subscriber Gimang PES Mobile. He snaffles his third, and that earns him the match ball. Philip Coutinho udah out. What a player. What a player. So we have a breakthrough. Now how will things Ya udah main kandang aja udah. Main defensif. Wih, hehehe. Bang besok main, besok please main Slumberga, itu game di HP tapi bisa di PC. Masalahnya adalah
Ya, adik-adik. Saya tidak punya PC. Seperti itu. Itu dia masalahnya. Kalau saya live di PC, saya sudah pakai facecam. Dan nggak ada suara-suara fan-fan kayak gini nih, fan-fan resek kayak gini nih. Suara-suara berisik kayak gini. Nggak ada. Seperti itu. Terima kasih. Duar. Dapat dong. Astaga, Keylor nafas. Depan gawang banget padahal. Inzaghi, come on. Terlalu ini. Oh, dia all out of attack, ultra attacking. Mundur. Ultra defense aja kita. Cuma unggul. Dapat. Yes. Akhirnya menang, ya Allah. Akhirnya menang. Oke, ayo kita lihat jersey ya. Jersey. Apa lambang klub? Maksudnya komputer. Iya, saya tidak punya PC, tidak punya komputer. Adanya cuma PS4 yang berisik ini. Lu takut gak sih kalau nih PS4 kan di kaki kan? Ya kan? Di kaki nih. PS4 tiba-tiba meledak gitu kan? PS tiba-tiba meledak, duar. Kaki lu kena gitu. Gimana tuh? Coba pakai Barca bang, ke warnet dong. Waduh, saya ngoceh begini teriak-teriak di warnet. Bagaimana ceritanya? Terus harus login email. Pak, bentar Pak, saya pesan somai dulu. Somai. Ayo coba ya kita lihat apa namanya, di mana ya caranya, extras, terus user information, nih dia, edit dream team, nih dia Arsenal, Eropa English League. Nih, lihat ya. Yang license tuh cuma ini nih. MU. Nih. MU terus Arsenal. Lah, kok cuma segitu timnya? Lah. Oh, yang lain tuh nggak ada ya? Wait. Lah, kok cuma segini? Ntar lu. Ini kan Newcastle, Leeds, Burnley, MU, City, Liverpool, Everton, Leicester, Norwich, Wolverhampton, ini Wolves, Aston Villa, Watford, Tottenham, West Ham, Brentford. Oh enggak deh, emang segini ya. Chelsea, Crystal Palace, Southampton sama Brighton. Halo Bang Wis, ada Mas Danu. Mantap Mas Danu, selamat datang. Nu bikin konten lagi Nu. Lu udah lama lu gak bikin konten. Kayak Windah aja ke warnet itu cuma drama. Adik-adik, itu cuma drama. Mana Barca mana? Nih, Sya. Yang City ya. Mana tadi City? Manchester City nih. Jadi klubnya tuh logonya cuma apa? Bukan logo asli. Jersey-nya juga bukan logo asli. Jersey-nya juga bukan yang lisensi, bukan yang aslinya. Generik jatuhnya. Nggak main DBD Mobile Bang. Ayo DBD ya, ntar lah ya. Nih, yang dapat license tuh liganya aja Premier League mereka nggak dapat license. Itu Danu, iya itu Danu. Betul Mas Danu itu. Nih, Ligue 1 kan mereka dapat license kan. Nah, ini lumayan banyak nih, Lille, PSG. Nah, ini kayaknya
license semua nih. Nantes, oh iya ini license semua pak. Olympique Lyon, Monaco, ASSC, Olympique Marseille lah. Dari 93. Iya, Danau 93. Bang jujur apa tuh? Bang please jujur umur berapa? Aku itu umur 5 tahun. Aku umur 5 tahun. Oh iya, aku 40. Iya betul. Anjing tua amat, Pak. Aku 5 tahun. Aku 5 tahun. Nih, iya, Liga Spanyol, sabar. Liga Spanyol nih, Liga Spanyol aja nggak license, Pak, liganya. Ini Vasco nggak tahu nih siapa. Ini Athletic Bilbao, Celta Vigo. Nih Barca license. Nih Real Madrid aja nggak license. Karena ya Madrid partnernya FIFA. Ini Madrid Rosars RB nih kalau nggak salah Atletico, Getafe, Villarreal, Mallorca, Valencia, Levante, Elche, Sevilla, Granada, Cadiz. Kayaknya emang saya harus ganti tim deh. Nih Munchen. Ininya aja apa Liga Jerman nggak ada pak. Wolfsburg, Leverkusen, Dinamo Kiev. Nih Munchen, Shakhtar, Dinamo Zagreb, PAOK. Bang main Miles Morales biar pas aku lagi main di awal-awal, Pak. Mohon maaf nih, mohon maaf. Ini mohon maaf aja ini. Ininya apa namanya? Apa? Uang tidak ada. Tidak ada uangnya, saya tidak punya. Oh ini klub Malaysia nih, pakai Johor aja ya? Boleh deh pakai Johor deh. Johor Darul Ta'zim, wede. Alim sekali. Money. Sosial apa namanya? Kalau irit money. Buka donet yo. Kamu gak lihat ini deskripsi? Coba lihat deskripsi dah. Deskripsi itu kan ada ini, cuma nggak ada overlaynya. Coba ya kita main authentic team ya. Event Barkanya dong, waduh. ya Barka deh. Ntar lu bentar, yang mana ini? USL Championship ini English, kok English sih? Yang Spanish mana ya? Bentar, sabar pak. Ada yang Spanish, Spanyol. Ada event Spanyol ya. Kismin, wah. Ampun. Ya ini worldwide. Coba worldwide. Enggak deh, ini bukan ini. Sociabas itu, iya. Sociabas. Biar lebih rapi pak kalau pakai Saweria, kayaknya saya nggak biasa banget pakai Solaria lagi. Jadi lapar. Saweria. Ya udah, kita coba satu match pakai ini ya, pakai jersey apa namanya kalau Barca tuh? La Masia. La Masia. Untung saya ingat. Kenapa lagi tuh? Nih, coba ya. Mana Eropa, terus Liga Liga Spanyol, Barca. Yuk, nah dah nih. Coba ya, satu match pakai Barca. I'm waiting now. Bang, please besok main game lain, tapi bentar aja, please. Besok main game apa? Saya bingung. Ayo main Dream Team lagi deh. Ayo push division. Tangan tremor. Cuma emang kalau live di PS kan nggak bisa masukin link Sociabasnya, jadi nggak ada overlay.
Bang, please besok main game lain, tapi bentar aja, please. Aku tidak punya game lain. Apa game lain ya? PES aja. Iya, kalau PES udah paling malam kalau football ya. Bang, Kidik Edit udah 100.000 subscriber. Hah? Masa baru 100.000? Ya bener. Oh iya, udah 100.000. Mantap deh kalau begitu. Kidik Edit 152 subscriber akhirnya, ya Allah, algoritma YouTubeku kembali. Setelah, ya ampun, divisi 2 jadwal live jam berapa bang? Paling malam sih, malam nggak tentu juga, paling isya, abis isya udah live biasanya. Silver play button, ya saya menuju itu. Saya belum dapet itu, belum punya silver play button. Monet aja kagak masuk. Kayak mana mau dapat silver play button itu? And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area. Ntar dulu deh. Saya punya feeling kuat di Sosiabas. Bentar, saya buka Sosiabas dulu. Ada feeling apa namanya? Jadi tertarik gitu pengen buka. Ntar dulu, saya buka dulu. Tahan apa, ada yang menarik saya untuk melihat Sosiabas. Sabar. Support me. Ini dia. Oh, you know what? Dapat 10.000 lagi. Dari siapa itu? Saya dapat 10.000 lagi dari siapa itu? Ntar, saya lihat dulu namanya. Kok namanya nggak kelihatan ya? Bentar pak. Ada yang ini ngasih 10.000. Sabar. Nih, support. Rasya Soekarno. Oh, si Ras. 10.000. Wah. Hah. rada canggung ya kalau di donat gitu ya. Gimana? Gimana sih? Jarang banget pas saya di donat, sumpah. Terima kasih banyak. Si Rasya suka membayarin saya jajan pak di Alfa. Terima kasih banyak. Main di PS berapa bang? PS 4. Semoga abang bisa 300 juta subscriber. Wow, amin deh. Terima kasih banyak 100.000. Sumpah masih canggung pak kalau kayak gitu. Kalau di donat jarang kan, saya di donat jarang pak. Pengalamannya masih kayak, di donat. Saya di donat. Saya di donat orang. Dapat duit. Ya memang. Semoga abang bisa 500 juta, siap. 500 juta subscriber. Makanya di share dong. Hey, di share. Sampai nenek-nenek kamu tahu. Nggak apa deh, biarin tuh nenek-nenek nonton orang main bola. Gol Florian Wirtz. Yes. Masih kepikiran 10.000 tadi. Sumpah pak, kayak bekas banget. Wah, saya di donat loh. Masih speechless aja. Bang, aku Jumat besok kuis ternilai online math. Wah, jago anda math. Kamu jago math ya? Ntar donat Salmanan mau. Wah. Aduh, gimana ya?
Lumayan materi data, buset. Anda masih SD kan? Sudah main data. Keren sekali. Anda masih 9 tahun kan, kamu masih kelas 4 nih? Ya kan? Ayo Inzaghi, dapat Inzaghi, come on, Inzaghi, yes. Yes. Dapat itu Thomas Partey. Pengolahan data, pengolahan data, kirain pengolahan data yang kayak diagram gitu ya. Diagram lingkaran, persentase. Oh ya, itu materi SD sih. Normal. Kirain saya data yang kayak gimana gitu. Rata-rata ya basic lah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, matematika tuh gampang, ya kan? Asal nggak ada ABC, XY, XY gitu. XY, XY, nggak ada huruf-huruf aja. Semenjak aljabar, semenjak masuknya aljabar, ya kan, kenalan nih sama aljabar, udah tremor tuh. Tahu kenapa itu? Waktu itu kan kayak skala, apa namanya, terus volume, debit, ya kan? Oh no. Iya gampang. And he stuck it away as if laser guided. Well, I think two keepers would have had a hard time keeping that one out. Never mind one. There was real venom in the strike and clear composure from the placement. That has certainly made things interesting. Ya elah, kenapa nge-shoot? Bang, tahu gak turah apa itu? Turah apa itu? Artinya? Saya tidak mengerti. Apa artinya turah? Virgil van Dijk, ya, dengan badan besarnya. Manuel Neuer, berikan dia pada Beckenbauer. Diego Maradona, duel dia dengan siapa itu namanya? Morshige, orang Jepang itu. Turah Partayana. Turah Partayana. Yang di Rusia itu kan sih? Ya nggak sih, yang sama teman-temannya itu. Turah Partayana itu dulu saya nonton itu. Sekarang tahu dah. Udah jarang Pak, sumpah. Saya jarang nonton YouTube. Biasanya ngapain? Ya ini main begini. Jarang nonton YouTube. Iya betul kan. Eto'o, Samuel Eto'o. Waduh bahaya nih, bahaya tuh. Eto'o bahaya tuh, lihat tuh. Ngibrit aja dia. Buset, dia ada Ronaldinho, ada Maradona. Frankie. Ya ilah. Yes. Come on, let's go. Suruh dia buka Sasi Abbas. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Kenapa? Udah tadi, saya udah buka tadi. Suruh dia buka Sasi Abbas. Saya sudah buka tadi. Ada lagi kah? Masuk lagi kah? Masuk lagi kah yang baru kah? Rada apa? Rada ini saya. Canggung. Bukan lu yo. Oh, bukan gue. Oke, dapat, untung aja. Otavio, yes. Florian. Ayo Florian, come on. Lepas dia. Samuel Eto'o, Bastituta, Maradona, ke belakang Achraf Hakimi. Istrinya Turah dituduh. Aduh.
Bukan saya ngomong loh ya, bukan saya ngomong, saya nggak tahu sumpah, itu baru nggak tahu saya. Nggak, saya nggak ikut campur, gak mau ngebahas begituan lah. Udahlah, cukup lah. Tidak. Dia main attacking langsung, pinter nih orang. Bagus, Frankie, come on. Ya, aduh. Tapi itu beneran sampai masuk detik.com Tribun. Ya, Anda kalau terlalu percaya media jadi gitu. Kadang ya juga Tribun, apalagi Tribun ya, kayak yang berita-berita artis, saya ya Allah, apa sih ini gitu. Oh no. Terlalu jauh Oliver Kahn-nya. Terlalu jauh majunya tadi. Salah saya. Untung tiang. Ya elah, kena Diong. Hoki. Waduh, hoki. Iya, betul sih, hoki sih tadi. Hakimi. Ada benernya juga, hoki ya, bener. Terlalu maju tadi Oliver Kahn soalnya. Ya lah, menang lah. Mulai panas, ayo. Bagaikan, aduh, cutback. Andaikan aku punya sayap, shooting lagi, yes. Gini deh lagi, gini dong, ya kan? Bisa main full squad nggak? Gimana tuh? Gimana full squad gimana Pak? Hoki. Ya, memang tadi yang tiang itu hoki parah Pak. Emang, ya, itulah sepak bola. Gak ngelag, enak kan main Maradona. Tiang lagi. dia tiang lagi Pak. Memang jersey Barca sakral nih kayaknya. Jersey Barca sakral. Berarti si Faris tadi fans Barca ya Anda ya? Fans dekul. Barca ya, Barca akan meroket lah musim depan. Ya ampun, untung aja. Bang, tadi nonton Thomas Cup gak, kita juara grup? Saya tidak ngikutin badminton. SEA Games kan? Enggak ding, Thomas Cup mah bukan SEA Games. Tolong gimana sih? Thomas Cup ya? Kenapa saya bilang SEA Games itu? Bobolan, gak apa-apa, santai. Aduh ya ampun, Virgil van Dijk. Saya tidak nonton ini. Keceplosan kan ngomong ini tadi. Kata kayak begitu. Duar. Bisa apa? Bentar. Terlalu Mas, saya defend dulu nih. Bisa chip pass nggak? Chip pass lofted pass gitu ya? Maksudnya ya? Over the top. Nge-lag. Offside. Moga-moga penalti. Jangan dong. Bang, ada Ren lagi. Selamat datang kembali Ren. Ya, lofted pass bisa kok. Yang ini mah tinggal mencet segitiga R1, segitiga L1. Long ball ujung-ujungnya. Nih kayak gini nih. Tuh. Cuma saya tidak terlalu suka main kayak gitu. Lebih direct pass tapi bola bawah.
Lu masa gak berani? Tuh. Dia di PES Mobile ya, di PES ini nggak tahu saya. Ya tapi saya cobalah. Kalau memungkinkan pelanggaran. Oh enggak, untung aja. Saya lebih suka direct pass, bola-bola bawah. Tuh. Dia badak Pak, gila. Beckenbauer sama si Virgil van Dijk. Tuh. Nah, gitu kan. Coba kali 2 kali. Hah, gimana Pak maksudnya? Ikan apa yang bisa minum? Semua ikan bisa minum lah. Emang ikan apa yang nggak bisa minum? Bang, aku tinggal di Karawaci. Aku tinggal di Jakarta. Anda cari deh. Tuar, Jakarta. Saya di Depok. Jakarta masuk Depok sih? Iya kayak masuk. Beckenbauer, ayolah menang lah. Ayo please Konami, ayo selamatkan saya supaya tidak terdegradasi ke divisi 4. Please ayo Konami please ayo Konami, saya minta tolong sama Konami. Ayo Konami kerjasama. Jangan, ya ampun. Dor. Offside. Neymarnya offside. Oh enggak deh. Ya, seal the win. Dah, kelar. Game over. Satir. Aduh. Pasti abang masih kuliah. Kuliah nggak ya? Udah pensiun dia ya. Saya udah masuk masa purna bakti itu dia. Masuk masa purna bakti. Saya sudah pensiun. Saya sudah tua. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Yeah, looking back on this, the early goal had a big influence on what unfolded and allowed them to. Bansos gak nyampe. Waduh. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. Mainstream, nantilah. Ting sobat. Kalian saking gabutnya kayak gitu. Jualan bakso. Kok bisa kepikiran ya? Dia jualan bakso di live chat. Kepikiran dia gitu. Mantap, salut saya. Aku Aku 5 menit lagi mau tidur. Selamat tidur adik-adik Claudio. Selamat tidur Claudio. Semoga malammu menyenangkan. Saya masih mau gas lagi. Mau nambah viewerku anjlok langsung. Gue keluar dulu yo, mau sholat. Siap. Terima kasih mas. Tadi udah 10.000. Terima kasih. Terjoin lagi, oke siap. Terima kasih banyak. Conan, konsentrasi dimulai. Dulu kan SD kayak gitu kan. konsentrasi dimulai. Jangan, ininya connectionnya jelek, cari yang lain. Konsentrasi dimulai. Memang eFootball adalah obat untuk membalikan orang-orang ke streaming kita, stream ini, ke channel ini. Kok ke stream ini? 153 subscriber, mantap. Yes.
Yes. Ayo. Come on. Come on. Berapa lagi? 47 orang lagi. 47 orang lagi 100. 200. Udah kepala 2. Apaan nih, Lin? Ini kenapa ya? Halo halo. Apaan nih? Nilai ancur-ancuran. Nilai kamu ancur. Rada nge-lag gak sih, Pak? Kayaknya rada nge-lag ya streamingnya ya. Aku tidur dulu ya, bye. Sampai besok. Terima kasih Claudio udah join. Selamat tidur. Bohong. Langsung disebat. Langsung disebat sama dia. Ntar lu coba main yang ini aja dulu deh. Authentic Club. Langsung disebat. Bohong. Waduh. Dipatahkan. Jelly. Rakuten. Iniesta tuh di mana sih? American Japan League, USL Championship. USL tuh di mana? Challenge English League, American League, Liga Amerika, MLS ya. Bohong. Oh, saya baru tahu nadanya. Iya, bohong. Yang bener. Hah? Ya, itu. Southampton. Oh. Oke, kita pakai Liverpool deh. Aku mau pakai Liverpool. Play one match, play two match. Dapat 10.000. Lumayan. Aduh, kayaknya tidak bisa, Pak, main ini. Udah perlu main ini, gak apa-apa. Pak, bentar ya, Pak. Sebentar, saya sambil makan. Bentar, saya ngambil makan dulu. Bentar, sabar.
Ya, dah, saya sambil makan deh. Ya, aduh. Halo Bang, halo Muhammad. Halo halo. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya, formalitas YouTuber lah. Jangan lupa subscribe. Tahu dapat streaming ini dari mana, Bro? Kok bisa tahu streaming ini? Dapat dari mana? Oh, udah dong, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak. Apa dari Indah nggak tahu. Lah, Anda gimana? dari ini kah? Beranda? Home? Atau dari suggested video? Nge-scroll tiba-tiba ada yang live ya, saya samperin. Oh, berarti bagus sekarang. Udah lumayan mendukung algoritmanya YouTube sama channel saya. Terima kasih YouTube. Enak Pak, Omaya. Betul, saya sambil makan ya. Sambil makan siomay. Sorry nih kalau ada suara ang kayak gitu. Saya live sambil makan. Takutnya nanti ada suara berisik-berisik, suara mulut gitu, kunyahan gitu. Somai Bandung, ini somai Depok. Somai Depok. Depan perumahan ini. Formasi apa ini? Dia pakai formasi apa? 4-2-2-2 ya. GG megang konsol sambil makan. Ya gitulah. Enak terus, seru gitu. Semoga menang ya. Kalau ini menang berarti kita nggak degradasi ke divisi 5. Kalau kalah atau seri, degradasi dah. Well, good evening wherever you are on this most pleasant evening. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great expectation, excitement, and it has built nicely in these idyllic conditions. Conditions which are certainly playing their part in creating a glorious ambience. Frankie De Jong. Buset, langsung long ball, Gabjes. Iya. Well, sedikit berhasil, cuma jangan gitulah ya lain kali. Nge-lag. Ya, salah. Picture perfect. Dusan Tadic, iya, over the top langsung Gabjes, bahaya. Tunggu. Over the top dia ngeri banget pakai gitu, Pak. Over the top gitu. Mon. Yes. Frankie, kok Frankie? Oh iya, Frankie tadi ya, Frankie De Jong ya. Jauh lagi ke depan, long ball. Roberto Carlos di sana. Otavio. Jauh. Itu main agresif kayaknya musuhnya, iya. Main long ball gitu dia. Ngeri banget. Saya jarang ketemu pemain long ball di PES deh.
Biasa di mobile tuh, PES Mobile. Wah, ampun. Gabriel Jesus. Strong challenge. That could leave a mark. Andrew Good read. Robertson. And that has left him in a Lu pakai R2 apa R1 larinya R2 Pak? Ini defaultnya PES. He could be in here. Saya sebenarnya apa namanya lebih biasa pakai R1. Jadi finish shotnya kalau di FIFA finish flashingnya pakai R2. Tapi ya sudah, saya males lagi ganti-ganti. Ya udah jadi pakai default aja. Yang lainnya normal. Otavio, Filippo Inzaghi. Salah, terlalu lama itu. Gabriel Jesus. Gabjes, itu kosong itu siapa itu? Untung dia nggak ke sono. Siapa itu di atas tadi? Apa itu? Kok ngelag gitu? Coba R2 buat kotak, R2 kotak buat rendah. Oh iya, itu stunning shot ya? Ya, saya tahu tuh. Orang pada pakai itu, stunning shot. Ya ampun, terlalu nafsu. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Nah, saya nggak expect bakal seenak ini. Gabriel Jesus. Weird, come on, Inzaghi. Loh, kenapa nggak ke Inzaghi malah ke Neymar ngeloknya? Robertson, Locatelli. Lapo, Gabriel Jesus. Kok ngelek-ngelek gitu ya? Sumpah. Kalau dari situ biasanya saya R1 kotak. Iya, R1 buat flashing ya. Ya tadi saya nggak kepencet R1 ya Pak. Delicate pass out to the flank. Now it's Neymar. Let's go Neymar. Ayo. Come on. Fitz. Filippo Inzaghi. Chance. Nggak bisa rebound. And he's there to clear it. Inzaghi looking sharp there. Guti, masih Guti. Double press, nggak usah, nggak perlu. Udah Mings balik. Ya, Frankie De Jong, Kevin De Bruyne, Kai Walker, Gabjes. Oh, red, nice interception. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Aduh. Ayolah, jangan sampai kalah lah ya. Jangan sampai harus menang sih. Kagak boleh seri, kagak boleh kalah. Kagak boleh seri, kagak boleh kalah ya. Ya ampun, kenapa nggak ke Inzaghi? Plus analog kanan, R gitu ya, right ya. Analog kanan. Kevin De Bruyne gagal dia tadi. Jatuh. Roberto Carlos, and there's his chance to lead the counter. Itu. Nggak usah deh. Spread out to the left. Ya ampun, kenapa nggak ke belakang dulu tadi ya? Halo Bang, halo Hafiz. Selamat datang Hafiz. Gabriel Jesus, he's left his man. Played into the middle. Aduh, rada tremor main PES. Otavio, and the counter attack is on for Barcelona. Come on, ayo Inzaghi, tarik, penalti, yes, penalti. Halo Hafiz, halo, selamat datang. So a big chance now from 12 yards. So this the chance to fire his team in front. Bismillahirrahmanirrahim. Fabulous save by Bruno. Ini kayaknya ada yang apa namanya, ada teori nebak pala yang atau nebak sesuatu deh yang saya nggak tahu cara nebak penalti. Nggak gol lagi. Itu PES PC Bang, enggak, ini PES 4 Well, I would say, Peter, Console. that scoreline isn't entirely reflective of that first half. There's been a decent ebb and flow. The 5 shots penalty on obviously target. jumps out as the moment, but there's plenty of time left to Saya tidak ada PC, see Pak. things change.
No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And we're already back underway here. Barcelona clearly have been the better side for me. Yeah, I know the score doesn't quite reflect it, but if they go about their game in the same manner as the opening 45 minutes, things really should improve. Guti, Locatelli. Gabriel Jesus. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Oh dear, less said about that pass the better. Bagus. Neymar. Frankie de Jong. Itu Roberto Carlos, yes. Terobosan. Lah. Kok nggak langsung cutback ke tengah dia? Mampir dulu ke si Weird. Alah, dapat lagi dia. Bagus, Oliver Kahn. Kalau mau umpan lambung coba L1 lingkaran tanpa mencet apa-apa. Oh iya, yang L1 tapi crossing tapi lebih ini ya. Lebih tinggi ya. Lebih lambat juga bolanya. Ya. Saya main PES tuh dari apa namanya? Oh buset. Zaman-zaman PES 2012 tuh. Waktu Villa masih di Barca, Raul. Cuma skillnya ya gitu-gitu aja, kayak baru pertama kali main PES gitu loh. Chip, aduh, terlalu telat ya chipnya ya. Nge-lag gitu sih, heran. Ya Gabjes, dapat Tomiyasu, bagus. Bang, gantengan Ronaldo apa gua? Lu kali. Tiba-tiba nanya kayak gitu, gila. Bisa kayak gitu. Ya ampun, kok nge-lag kayak gini? Halo Konami. No, gol. Dah. Kalau di shot musuh tekan kotak, bang, biar manual save. Oh iya ya, benar. Ya di FIFA juga gitu. Sebenarnya gue tuh nggak tahu ya. Awalnya sih nggak tahu ada begitu. Cuma kadang kan kalau refleks kepencet kotak kan kalau musuh megang bola. Bulat. Ternyata di FIFA juga sama. Kayak gitu juga konsepnya. Tahu gimana deh. Saya tiba-tiba, oh, ini kayaknya kalau sambil mencet kotak lebih OP nih. Ya kan? Jadi lebih jago nih kipernya. Selama ini saya nggak tahu, ternyata ada manual save kayak gitu. Cuma asal mencet aja. Kalau pas saya mainin, Robertson. Lalu Pak. Main itu buat oper yang lebih dekat sama penjaga gawang. Locatelli. Well played. That has snuffed out the danger. Ih, terlalu jauh itu siapa yang umpan? Itu kan ada si Wirtz ya di tengah. Guti. Agus Tomiyasu, kakimu panjang sekali. Jauh banget, gila. Jangan gitulah, maksa banget kayaknya pemainnya. Umpannya. Ronaldo itu aslinya orang Manado, bang. Oh iya. Orang Manado. Ntar dulu, Ronaldo mana dulu nih? Ronaldo mana dulu nih? Dor, astaga, apa itu? Kok tangannya bisa gitu dia? Kira saya gol loh itu loh. Sama bang, saya juga waktu ngerental. Sekarang masih ngerental mas. Inzaghi ya nggak dapat sih dia kayak gitu.
Salah. That was very necessary. I think we're about to Salah. see a frenetic Betul, lu finish. main di mana, No Bang? Main half PES measures 4. from here. Cross goes in there. Great leap. Oh, Oh, just gue needed udah a punya better PS3. contact. Oh I iya, thought siap. the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. Tutor placing dong, Bang. Menjat They're avoiding Pencet the kotak blatantly obvious sama by R1. not getting the Udah, ball itu aja. into the opposition box. Gampang That's kan? where it has to be. Morishige. Iya kan? Mau pencet apa lagi? Ya? Iya nggak? That's Partey. There will be 1 minute added time. Partey. Now it's Octavio. Well, that is one way to stop him. And that has been Iya nggak sih? cleared. Kayak gitu nggak sih? Kotak Oh, it's come loose. sama R1. Pencet aja. And that will be Ya, the final sudah act. kalah. It's Kita the day when degradasi it ke all caught up Division with them. 5. The whole season has been a campaign of struggle, and it reaches an unfortunate end. Your reflections then, Jim? Well, I felt this was inevitable. You don't get to this point unless you are poor consistently, and so it's proven. They were never in a good place from a confidence perspective. 7 And shot, I 5 didn't on really target. fancy their chances at any stage. Plus Thanks nguasain to Jim pertandingan. alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Tapi tetap kalah ya. Good evening Itulah to you. sepak bola. R1 kotak sama diarahin penjaga gawang, iya. Kalau enggak diarahin ke pojok. R2 Bang kalau pengen flashing. Tergantung settinganmu sih. Tergantung settinganmu. Custom. Lihat dianya Bang ah. Lihat dianya gimana. Ya, turun ke divisi 5. Pakai larinya yang mana? Saya pakai lari yang R1, R2. Jadi flashingnya R1. Kalau larinya R1 berarti flashingnya R2. Biasanya. 155 subscriber. Mantap. Ayo jadiin 160. Wah, ini benar-benar cepet banget, Pak. Hari ini saya udah dapat sekitar 7 subscriber baru. Mantap. Yuk. Segala turun ke divisi 5. Oh, lawannya divisi 6. Harusnya gampang lah ya. Harusnya bisa kita bantai nih. Harusnya. Duh, dia punya Iniesta loh. Entar lu deh. L1 kotak Bang, biar tendangan kenceng. Hey, L1 kotak chip ya. Smoking is only allowed in areas shown Bener-bener. as- Thank you for your cooperation. Pakai yang third aja. Ini jangan pakai yang home. Second. Dah. Itu chip ya, L1 kotak. We are glad to inform you that Bener-bener. today's match day program R2. available for R2 tuh kalau nggak salah stunning shot ya. I'm sure they will make fine souvenirs. Iya nggak sih, stunning shot. Makanya orang banyak yang mulai main eFootball gara-gara itu, Good evening stunning to shot you itu. and welcome on this most perfect Katanya. evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in Lu the misalkan days kayak leading up to it. And it's good to see that we nendang have a good dari contingent of sepertiga visiting lapangan fans juga by the look of it too. The atmosphere is amicable. ada peluang The gol. conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. Banyak kok player-player kayak gitu. Dari luar kotak penalti, stunning shot, atau nggak flashing aja udah. Very impressive venue, quite a sight to behold.
Well, if you did just miss it, Halo, the iya odds gampang sih and gampang money on lawannya ya, cuma jangan ngelek-ngelek juga dong. Halo So Konami, you've played in games of this nature. Who can make towering header? kalau ngelek-ngelek juga ya saya kalah. No, not the best Nah of headers. iya itu maksud gua, stunning shot. Yang penting tombol lari kotak. Pemain barbar ya. Gebok aja mas, gebok. Iya ya, kalau kotak doang gebok ya. Gebok aja udah, sama saya juga kadang kayak gitu. Wasn't very much in that, not far away from being Kotak a doang. telling final ball. That was just poor decision making and a weak execution. It's Inzaghi! Ya ampun, kok nggak gol? And that's caused a worry or two. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Castells, kipernya. Oh, that's well spotted. Dari And apa it's tuh? Muriel. Move forward and quickly so. Wirtz. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Luis Muriel. Defenders on the back foot. Ciro Immobile. Now it's Muriel. Nice interception. Dari server Konaminya bang nge-lag karena udah banyak yang main. Iya juga ya. De Jong. Aku Konami nggak server mobile, nggak server konsol. Filippo Inzaghi. Aduh, He's found a way through. buset deh nge-lagnya. Terrific running on the ball there. Those Alah, efforts are not Ciro going Immobile. unappreciated. Ngapain bukannya lari dia? Ngapa dipasing lagi? Ya Allah. He could be in here. Enggak lah ya, He's iya kan? won great chance. Rada hoki Finds sih. himself offside. Itu lu lihat deh. Kegebok temennya sendiri. Rada anyep sih musuhnya sih itu sih barusan sih. Murshige. Roberto Carlos. Has been intercepted. Out. Ball's gone out of play. Wids. Mana ini pemain tengahnya? Halo. Otavio. Now it's Inzaghi. Interesting Yeah. ball. Look at the space here. Oh, he has Ugly stuck goal it into banget his ya. own net. Astaga, Castells. Oh, it's terribly Bang, kalau unfortunate menurut for saya them, and mending maybe abang we can attribute that to a L2 loss of biar focus. pemainnya dikejar. Terus lu nutup bang. So one moment's crazy Oh ini ya confusion, apa but they all count. double press ya. Well, that's something you don't. Great hit. Astaga, lagi baca kok dan udah gol ya. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Of thrills, all square in the blinking of an eye. Apa? Saya masih ikhlas kok, If nggak ever apa, you wanna satu see sama. a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their Setidaknya chins kita are up. masih punya harapan kalau lawannya kayak gini. Simplicity itself. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It Eh. took the defence out of the equation for that split moment, and the damage was all done. Ngapain dia? Chelsea dapat have lagi. the equaliser and we're all Oh square. no. And the finish. It's in. Terus untuk yang ya And the game is double well press and gitu ya. truly turned on Cuma its satunya head. yang satunya tutup Simple ruang. as you like, the outcome utterly inevitable. Well, it's pretty damning on the part of that defence, Peter, that he was allowed so much time and space. But I think Yalah, you bisa have lah, to yuk. give credit where Masa it's lawan due. begini aja kalah. And it was a brilliant setup and finish. Lawan divisi 6 loh ini loh. Well, this is what we've been waiting for. Yeah, they deserve great credit for turning things around. but Sebenarnya they then defense need dia the nggak bagus-bagus defensive amat sih. resilience to equal that attacking flair. Cuma sayangnya aja PA Oh, good read. ininya rada And he's sayangnya searching aja. through. Inzaghi! Tuh kan, kenapa nggak gol kayak gitu? And for a moment, time stood Why, still. Konami, why. Susah ya. Jauh ke depan, arahkan pada Ciro Immobile. Duel dia, gagal. Bukan gagal, dapat sih itu. Beli apa tadi tuh? Chelsea have it back and they can go again. Oh, dia tuh pakai London ya?
No, kenapa langsung ke sana? Nggak ke Wirtz dulu tadi. And here's Azar. Bus. Alex Telles unable to make it happen for all his good intentions. Astaga. Dapat lagi Partey, bagus. Iya, kecuri lagi Fernandinho. Bali apa langsung download sih Bang kalau PES 22 2022 langsung download. And it's Free kok, Hazard. gratis kan? Gets his pass away. Gratis ini game. He's in, surely. Muller with the delivery. Poor pass that, sloppy. Vitz. Inzaghi. Roberto Carlos, come on, ayo. It's a pretty Iya loose ampun, pass. kenapa nggak ke Neymar? Itu kenapa ya Pak? Suka lewat-lewat gitu loh passingnya. Nekennya kelamaan kah atau apa? Atau gimana? Tolong veteran PES. Now it's Vitz. And he's in on has a goal. Ya ilah, kena temen. And that has been clubbed away. Ya, 1 gol yuk, babak pertama. The pressing's Enggak, intense and it's nggak bisa. paid off. And the counter is on. Udah dong wasit. Ya ampun, masih dikasih loh masih wasit tuh. And that is going to be the final action of the first half. So a really good Powernya half of kelebihan, oh iya ya, football. kayaknya 3 ya. goals and just one Apa namanya, separating. nekannya kelamaan ya. So we reach the halfway point. Oh, what a half. It's been pulsating and totally absorbing. We're actually headed for Yeah. a potential classic if this carries on. This is insanely good. Here we go again then. Barcelona don't need to press the panic button just yet. They may have to tweak Partey their, dapat, their ah. setup first. If they don't grab an early goal in this second half, they can't hold back though. Pinter ya. Barcelona applying the Udah press pede here, dia mainnya. a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful Tuh, lot of Neymar. work rate Nah, and gitu of dong. course the discipline. Gol nih. Tries a shot. Ya ampun tiang. It's bounced out. Nah, udah. Ambil bola boleh? Goal. Enggak, ya udah. And the second half is off to a flyer. Bagus tuh passingnya tadi. Passingnya Thomas Partey. Neymar with a predatory goal. Oh, Peter, you can't teach that. You either have it or you don't. His anticipation is on another level to everyone else's. Superb. This is quite a battle. Yeah, it's a very good contest with two very good sides, and with such great individual talent on show, it could go either way. Frankie. And Enggak. that's been levered clear. Muller. Made for Sama Immobile. pemainnya ngeblok pemain yang dituju abang mungkin. Oke. No, that's been intercepted. Allah. Now who's going to be first to this? Ampun, aduh kalah gara-gara ini dah kesalahan. Harusnya ngambil dulu Pak. Well, that always looked the likely outcome. Well, that defence is perplexed by the fact they've allowed him the space. After 55 minutes is number 9. Habis passing maju pemainnya iya. One two ya. Chelsea take the lead. Cuma resikonya kalau kayak main kayak gitu Roberto Carlos. kena counter. And it's Itu dia Roberto resikonya. Carlos. Filippo Inzaghi. Loose pass and they could be in. Now it's Otavio. Harusnya langsung shoot tadi, saya tahu. Iya bang, bisa juga tuh. Nah, iya takutnya kena counter. Kalau misalkan maju semua ujung-ujungnya. Oh, no. Ntar No circumventing hilang this bola, opponent. kena counter. The referee's awarded a free kick. Kosong belakang. Well, you might think he got off lightly. It is Takutnya just kayak a gitu. verbal warning. The attendance for this match was Soalnya saya 72,306. beberapa kali kena, udah sering lah kena counter attack kayak gitu. Apalagi yang main fast build up, aduh udah ngeri banget. Oh, that was vital. Kedua lagi. Looking to break out here. Kirain saya 3 sama. Partey. Ih. Bagus ayo Frankie.
Neymar kosong, yes. Picked out brilliantly. And the shots. Ketepis mulu gila. That was Live-nya kapan very aja bang? necessary. Setiap hari kok. Oh, that was nice, Siang but sama malam. not quite the end product required. Malamnya paling habis It's easy Isya. to say it, but Atau sebelum difficult to Isya nggak stop tahu it deh. when runs in Biasanya behind are being made like that. setelah Isya sih. Duar. And he just whacks it away. Well seen, saw that coming. The ball is loose and the Malam dan chase is siang. on. Well, that tackle Woi, was pelanggaran certainly dong, sturdy. jelas dong. Barcelona Jelas have a dong free itu. kick. Hei, wasit. Eden Hazard. Hazard has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Neymar. Ih, tipis banget itu palanya sumpah. Lu lihat gak? Palanya tipis banget. Kena ujung banget, kena jidatnya. Kalau nggak gol itu. Frankie, kemana dapet? There's no sort of quality on that. Alex Telles, masih Telles. Samuel Umtiti, Thomas Muller. Barcelona showing Duel, yes, real dapat. urgency now, and to be honest, Peter, It's Inzaghi. Wah lah, tiang lagi, gila. Weh, penalti dong. Oh enggak, Good defending, very good defending. maunya penalti aja, padahal penalti juga belum tentu gol. That is a brilliant interception. Tiang. Poor pass that, sloppy. And here's Inzaghi. Inzaghi! Now, who's going to be first? And another chance. Ya, let's go. Filippo Inzaghi. Ya bang, abang mainnya kenapa? Almost Yang main no kenapa time saya yang greget ya bang? Game still on. And that is Kenapa? about as Iya cool emang as kadang they gitu come. sih. He picks Ih kenapa his nggak ke spot situ aja sih? expertly. Passingnya Now ya that's saya what I juga kalau call finishing. ngeliat Right orang in the main corner. gregetan He pak, knew apalagi main yang instinctively who was apa where namanya and player-player didn't yang need to waste lalalolo any time gitu. weighing things up. Kayak That's a pongo cracking banget. goal. Kayak mikirnya lama So gitu. all square and not for the first time. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Beda cara main biasanya gitu bang. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it Thomas should Muller. Ih gak dapet. Dapet dong. Looking for the run-up. Awas tengahnya awas. Shooting chance. Siapa itu? Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Nunu be. It's a siapa? very itu? watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Yuk, kita main attacking. Sedikit menyerang. And that interception Ah elah was masa golnya most kayak gini mulu. necessary. Alah bodoh sekali itu si Oliver Kahn. Udah mau nangkep tapi malah ditendang lagi juga. Kelakuan astaga. Oh, good read. Well, they Yes, deserve come on. an awful lot of credit for their commitment to the cause, Wih, but it's a goal hehehe. credit that would be most welcome now. berbahaya. Chance to shoot now. Oh, And it's been taken straight back. Ayolah. Concentration Frankie, levels dapat. are very good, and so is the Oke, ayo commitment. leluasa This nih. game could Ayo, yet yield a winner. scan. Florian Wirtz. Yes, come on. Florian. There's the shot. Yes, golazo, come on. Oh, what about that? Let's go. Raise the roof. 4-3. Ini selebrasi bagus. Selebrasi baru juga nih di Pretty simple PES nih. finish in the end. What do you think, Jim? Selebrasi baru. That's just a great finish. Golazo. but It's down to very clever movement. You can see Sebelumnya nggak this ada kan has kayak been gini. obviously Bang, saya worked udahan on the dulu besok training soalnya ground. sekolah. He knew Terima exactly kasih. where he Oke, wanted terima the kasih ball, Muhammad. and it all came good. Belum udah bang, belum Arka. Number 27. Saya udah berapa jam sih nge-live? Baru 2 jam nih. Baru 2 jam. Masih aman lah. Barcelona 156 subscriber, mantap. Let's go. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. Ayo kita main kandang aja. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Great defending, strong and determined. There will be 3 Immobile. minutes added time. Now it's Aduh, Muriel. bahaya. Oh, that's a key Buang. interception. Yes. Aduh. Now it's Muriel. Yes, Excellent dapat. challenge there, No, uncompromising. jangan kasih pegang bola. Buang. Not quite. Buang PA. Buang. Muller.
Buang. Buang. Ayo, ayo. Yes. And that Let's go. is that. Selebrasi menit akhir, Bang. Iya. Did it the Selebrasi hard menit way. akhir. A testament to their great powers of recovery. They have defied the Akhirnya odds. menang. Lawan divisi 6 aja kayak gini ya. Apalagi lawan divisi 2 kita. Udah 2 jam, iya. Sudah 2 jam. 11 shot, 6 on target. Free kick. Successful pass. Passing akurasinya 95%. Oke. Bagus banget dong. 2 jam, emang lu nggak capek? Enggak sih, biasa aja. Ya apa namanya, daripada saya main PS diem aja nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah mending live streaming kayak gitulah, daripada sama aja sih sebenarnya. Lu main game bedanya lu ditonton orang sama lu main sendiri, gitu doang sih bedanya. Perbandingannya cuma 2 itu doang. Sabar ya Pak, sebentar. Ntar Pak, saya ke bawah dulu. Emang lu nggak capek ya, gitulah. Sabar ya Pak. Emang lu nggak pusing Bang? Enggak. Saya normal saja, alhamdulillah. Bentar ya. Saya tinggal dulu, bentar. Sabar. Siu, telat 2 jam gue WK. Jangan bolehkah sekali saja ku menangis. Apa iya Suhlon? Iya ya, tumben telat. Biasanya. Waduh, patung batu, emot batu. Waduh, The Legend. Lo main FF Bang? Kagak. Tidak main FF saya. Udah 157. Hah? Masa udah 57? 157. Bentar, sabar. Saya cek dulu. Oh iya, 157. Hah? Cepet banget gila. Hari ini udah nambah 10 loh. Hari ini doang, hari ini nambah 10. Hah? Rada speechless saya. Rada kaget. Hah? eFootball merubah segalanya. Iya, betul sekali. Pamo eFootball. Saya cinta Konami. Terima kasih Konami eFootball. Pamo.
Pamo football. Yes. To inform you that today's match is Pamo available football. stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. Pamo football. Kita lihat lawannya. Forlan, Paulo Dybala, Andres Iniesta, Pavard, Pique, Schmeichel, Shelini. Lu main FF bang, lu lupa? Iya, dulu main FF, cuma sekarang kagak. Dulu tuh waktu zaman-zamannya 2019 2000 berapa ya itu ya? 2020 mungkin. 2 tahun yang lalu. Saya masih main FF, masih rajin main FF. Sekarang ya, apa namanya? Tidak, inilah saya sudah bosan main FF, main ML, main FF. Saya ya udahlah. Udah kenyang main gituan. Kemarin kagak live bang, iya. Tapi saya upload short video. Coba cek deh, short video. Kemarin upload video 1. Cuma beberapa detik doang sih videonya. Dan ya, apa namanya, ininya engagementnya bagus loh, apa reachnya bagus loh. Ininya yang nonton rame loh ternyata YouTube Short. Aduh, nggak gol lagi. Gue main FF dari season 1 bang, waduh betah amat gila. Gue nggak betah kayak gitu-gituan. Terusin PES aja bang, iya. Kalau malam saya main PES, kalau siang game lain, ya mungkin itu story mode, game story. Sekarang lagi mainin ini God of War 4. Iya, Well, I'm not hampir aja quite dapat. sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Waduh. Udah gue tonton. Oke, terima kasih. Baik. Oh, it was such a clever pass that flummoxed the defense. Ayo and 3 lagi. it could well be revisited Sumpah this. 3 lagi 160 sih. Cepet ya Pak, itu Pak, hitungannya cepet banget malah. Nice ball and he might be in here. And it's been given Kalau away. normalnya tuh sehari dapat 2, 3, 4, 5 mungkin subscriber kalau normal. Ini dapat 10, hampir 2 kali lipat. Bukan hampir lagi, udah 2 kali lipat. Aduh, awas tuh, ya kan Leroy. Ya ampun, gila bisa kayak gitu. Tadi siang notifnya kagak muncul bang, ya santai aja nggak apa. Udah lah, bentar. Oh padahal udah nyalain ya. Kadang memang suka bug kayak gitu pak. Pelatihnya kenapa kagak diganti bro? Iya belum ganti pelatih ya, lupa ya. Ntar abis ini dah saya ganti pelatihnya. Terima kasih sudah mengingatkan Mas Boomstrike. Siapa yang bagus pelatih? Dia sekalinya dapat peluang gol loh. Saya dari tadi dapat peluang emas, kagak gol. Finishingnya, ampun. Gol, yes. Thank you. Halo bang, nanti pagi update. Oh besok pagi update. Enggak deh masa? Oh yang mobile mungkin iya. Iya yang mobile. Biasanya kalau yang konsol siang update-nya. Biasanya ya siang lah sampai jam 5-an. Sampai sebelum maghrib udah kelar. Biasanya kalau yang konsol. Kalau yang mobile iya kan dari jam 8:30 sampai jam 1 jam 2. Iconic moment di mobile udah nggak ada ya? Emang udah dihilangin atau gimana? Pakai stunning shot bang, itu lagi viral tuh. Stunning shot. Ntar saya cek dulu caranya gimana. Ntar lah ya, apa namanya, situasi belum aman nih, masih 1 sama. Kalau belaga pakai stunning shot ntar
And that's put paid to a promising move. And that has left him in a heap. Arsenal have it back and they can go again. Oh. Hilangin bang, tunggu update baru dulu kayaknya. Neymar. Oke, siap. That's a Update throw. baru ada lagi kayaknya. Saya udah ngumpulin Pak My Club Coin, sumpah. Morishige. Udah ngumpulin banyak, lumayan. Oh, he's managed to get himself Biasanya saya offside. 1200 tuh saya langsung gas iconic. Konami lagi fokus eFootball 2022 yang mobile, makanya nggak ada iconic. Sebenarnya ngeluarin iconic kan bukan sesuatu hal yang susah kan? Kecuali kalau mereka mau improve game mobile-nya ya, It's Neymar. itu mungkin. Vitz. Now it's Partey. And he's Kalau picked tinggal out the ngeluarin run. mah kayaknya nggak susah deh. Ngeluarin Now, who's gonna be first to this? iconic moment sebelumnya kan banyak kan iconic momennya, dikeluarin lagi aja. A corner. Iconic moment PES banyak. Iya, kencengan lagi. Up to meet it. Ya kan, kekencangan. That's a half decent try. Waduh. Bahaya banget itu. De Jong. It's a pretty loose pass. Aduh, salah. Andres Iniesta Iniesta. charging forward, the ball Bagus. at his feet. Dapet please. Yes. They'll start all over again with the goalkeeper. Tuh, stunning pass. Ruffled a few feathers, but well dealt with. Gila, keren banget ya stunning passnya ya. Vitz. Nice sequence of passes this. Partey, who's set up one goal so far. Trying Tuh, to find stunning some shot. space for Aduh. the shot here. Stunning shot nih. He's had a shot. Aduh. It's run loose. Who's going to get there? Stunning shot lagi. De Jong. Waduh. Oh, fine stop Itu for the mah sengaja keeper. gak ada Oh, iconic that's di a mobile biar orang sparkling nyobain save. konsol. Ah, bisa Absolutely jadi. sparkling. Iya, His bisa jadi. reflexes were ultra sharp. Cuma kan kalau nggak punya konsol kan susah juga. Solusinya kayaknya Pavard Nggak. knocks it away. tepat sasaran. Partey. And Stunning he's shot. had a hit. Keren ya He's there stunning to shot make a ya. great save. Bedanya stunning shot Partey sama is shot biasa very tuh sporting here barnya to ungu, Pak. acknowledge the quality Kalau of the stunning shot. save. Ya, A mungkin lovely Anda udah little tahu lah ya. footballing moment. Bedanya barnya ungu. Itu aja. Kencengan kah? Keeper Oh, has enggak. taken decisive action. Dan dia apa kayak ngokangnya lama. And now they Ngokang, can swing ancang-ancangnya our lama defense. banget. Kayak ancang-ancang mau nendangnya. And there's his chance to lead the counter. Oh, that's a fine Alah. interception. Inzaghi, yes. Come on. Biasanya makin malam makin dibantai, disikat sama orang. And Sekarang that is alhamdulillah about as cool as they saya come. masih bisa melawan. He picked his spot expertly. Well, you know, sometimes it Tapi pays kalau off misalkan not to orang think too much mobile, about things, player just put mobile your nggak foot punya through konsol that. kan sama aja. That was a good example. Bukan Great solusi contact dong, and berarti, the keeper kalau had gitu. very little chance. Barcelona get themselves into the lead. Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back a bit. Halo Bang Wis, Rasya balik Iniesta lagi. steaming forward. Mantap. Yeah, this kind of bold running will always get Mantap, you into mantap. Selamat areas of datang kembali. possibility. Kerental ngap. Wah. Iya ya, bener ya? And Kerental this ya? could be the final action of the first half. Iya benar. Ada rental, lupa saya ada rental. And he's there to clear it. He's going for Oh, goal. untung aja. Gila. And that's it for the first Ya, half. rental. A Saya lupa ada breathless rental. ending. Well, what a comeback. Rental Certainly I tuh didn't sekarang see masih that laku coming, ya? nor I Kayaknya. think did many in this crowd. Kayak masih laku deh rental ya. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic. 158 subscriber, dua lagi 160. Ayo bisa yuk. Bisa yuk 160 yuk hari ini yuk. Bisa yuk. Barcelona head into the half-time break 160. with a narrow advantage. Ayo. It is 2-1. So we're already Ah, into the kenapa nggak second Inzaghi? period. It's Neymar. Ya, masuk. He scores. Masuk. Tendang lagi. Ya. 2 up now, and they are Yo, cruising. bisa yo. Ayo yo rental by one.
Rental mana, Mas? That is just remarkable. The amount of bend he got on that. Well, the ball flight may be unpredictable, but the Rental predictable mana? part was the technique. Rental It's rame ya sih goal all the way. sekarang? Desak-desakan. He's made it two, and no doubt he's hungry for more. Tergantung kelas rentalnya sih Barcelona sebenarnya two juga. up and into a position of real strength. Well, Kenapa that kayak goal gitu ya? should Udah be a big tinggal game changer. untung It's certainly been a big jatuhnya mood ke changer. Partey. No, that's been intercepted. Looking for the runner. Pelanggaran dong. Stunning shot Bang. Iya dari tadi stunning shot kok. Apa namanya ininya? Yang waktu babak pertama yang ditepis mulu itu corner. Nah, ini dia. Pavard has been booked just to confirm for that earlier incident. Well, I think the alternative was to Aduh, stand there itu and udah do bagus banget nothing sumpah. while he Itu tried udah to bagus score. banget. Itu gol itu Obviously, he's harusnya. not gonna Kalau dia allow nggak that easily. ngegeser kiper dia ya. Itu gol harusnya sumpah. Udah ujung banget bener-bener pojok atas. Sumpah, kalau dia nggak ngegeser kiper, itu gol, Pak. Lu replay deh, sumpah. And that Lu replay deh. interception was most Coba deh. necessary. Itu gol itu udah ujung banget. Mulai ngadat. Busquets. Nge-lag. Now it's Forlan. Now Volan. it's Nakata. He's Nakata. felt that, hasn't he? Iya, Whistle's gone, pelanggaran. that's a foul. There could be Iya, trouble udah. here. Iya, wasit ya, But maaf, the wasit. referee is keeping his cards in his pocket. So a chance Lah, here. What kok can they pagernya make of it? bolong kayak gitu? Looking Halo? here to alter the direction of the game. Lah. Roberto Carlos berbahaya. Nice save from Kahn. Oh, great save, real class. The keeper really dug out his defence then. A magnificent effort. Counter, ayo Inzaghi. It's a decent ball. He's got away. Nih, Chooses to stunning go shot back. nih. Hits one. Aduh, keblok mulu, Pak. Gagal, Bang. Well Keluar. intercepted, and it certainly needed to be. Fits. And that's a good ball. And he's in on now the finish. Waduh, terlalu kencang. good Oh, tadi effort. keluar ya? Plenty on that. Miss ya tadi ya? That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. The attendance for this match was 60,810. Iniesta stands up to it well and emerges with the ball. Partey puts his Stunning foot on shot the kayaknya gas. saya tidak bisa main pakai stunning shot ya. Fits. Karena ancang-ancangnya lama, satu. Kedua keblok mulu. Tapi memang berbahaya kalau lewat, iya bahaya. Bahaya banget malah. Neymar. Nih tuh, stunning shot. Tuh. Emang lewat, kalau lewat bahaya. Barcelona just served Ya, up kayak- a reminder of how good they can be on the break. Their method is clear. Tar lu, Pak. Sabar dong. Played back to the goalkeeper. Tar lu. Ada yang nelfon. There will be a throw in. Bentar, Pak. Live di Twitch yo, waduh, Twitch kayaknya pasarnya susah lah. Sumpah, pas. Anda coba, lu Sya, cobain Sya, ntar gua jadi penonton setia. Semoga saja. Nanti saya jadi penonton setia Ahmad Rasya Soekarno Putra. Habis ini saya udahan lah, Pak. There's a Capek juga. beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Lanjut besok. dogged defense on the other. Besok main God of War. Lanjut Well, they could siang. break here.
Sampai Well, tamat Peter, God of just War, see ntar here baru how game a baru. lot of the attacking players Ntar aren't kapan dropping kah? back anymore. And that means just one thing, I suppose. Xbox bisa Yeah, kan they di just Twitch mah, simply want to engage the counter attack. live Twitch. Barcelona could counter here. No, the ball needed Bisa to kan? be better Kalau there. It's a wasted ini chance. Xbox ada Defense has got rid tutorialnya of tuh that. di waktu itu saya lihat. Ya ampun, Well offside played. trap. That has Niat snuffed banget out gila the mainnya. danger. Oh, good read. Sampai set up Roberto offside trap Carlos. kayak gitu. Interesting Ya, ball. gampang Oh, lah ini well lawannya. weighted. Gampang Oh, pain the ball's lawannya. run loose here. Ball driven towards the far Florian post. nggak dapet. Expertly cut out, really nicely done. Oh, good ball. Ya, Shot at tuh goal. stunning shot tuh. They are rampant. Kayak PES Indonesian bang, teriak. And the lead is three. Udah malam, It is udah surely malam. done. Tetangga, ini tetangga. Yeah, the right touch in moments like that is Masalahnya key to what tetangga follows. doang Oh, ini. very neat and tidy. Iya nggak sih? Tetangga. And there was his third, and boy, he Bisa looks diamuk the business. warga saya. Doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Gampang pak lawannya. Cast themselves into a 3-goal lead. 4-1. Dybala. Good sparsy Lo. Footballing with Paulo usually identifies Dybala. with running room, and Bagus. we've just seen a prime He's gone example. down, but the referee just tells him to get back up again. Now looking to orchestrate a counter. Gak apa-apa bang, bangunin sahur. So what can they Diamuk make of warga this? gue. Kalau kayak gitu, di demo. Lovely ball and a real chance now. Up, Khan Abis ini catches saya it udahan ya, Pak. safely. saya sudah capek, letih dan Vitz. malas. They can counter here. Forwards and with Pinggang udah pegel ini. Dybala. De Jong. Ini Anda mau dengar suara kursi ini, Now it's kursi Inzaghi. plastikku nih. Defenders on the back Duh. foot. He's certainly caught him there. It's a free kick. Kursi plastik. Makanya pegel. Tuh. Neymar. And Aduh, the shot. kok nggak It's masuk? loose. Oh, here we go. Oh, no. Chiellini Oke, coba Roberto gets Carlos rid without shoot dari luar kotak. sophistication. Nggak bisa. And the number on the board is 3. Well seen. Saw that coming. Pavard. Pavard. Alaba. Spotted the run and played him through. Goalkeeper's ball. Tar. And that's it. Barcelona did it the hard way. A testament to their great powers of recovery. They have defied the odds. Neymar collecting the match ball, and it is his. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Barcelona were very impressive here, Peter. The backbone of this team is so strong, and it proved to be the decisive area. Please join me in Udah ya, udah kelar ya? Thanks to Jim. We both Dah, wish saya you udahan a dulu very deh. good evening. their wedding anniversary today. Udah bang, iya, udah kelar. Saya udahan dulu, terima kasih ya sudah nonton. 16 like. Wah, gila sih bener-bener. Terima kasih banyak. Terima kasih sangat banyak yang sudah nemenin dari awal. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya off dulu. Dah. Sudah ngantuk.